Amerika irimo kureba uburyo habaho ikindi cyiciro cy'imishyikirano mbonankubone na Iran mu gihe igihano cyo gufunga ibyambu kigikomeje. Ibiganiro birebire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bitigeze bitanga umusaruro, ntibisobanura iherezo ry'imishyikirano nk'uko abayobozi bo mu karere ndetse n'abo muri Amerika babitangaje kuwa mbere. Ubu noneho biragenda birushaho kugaragara neza aho impande zombi zidahuza, cyane cyane ku bijyanye na gahunda ya Iran y'ingufu za nucleaire. Mu biganiro byabereye Islamabad kuwa gatandatu, abahagarariye Amerika basabye ko Iran yahagarika gukungahaza kuri uranium mu gihe cy'imyaka 20. Nk'uko umwe mu bayobozi bari muri ibi biganiro yabivuze, Iran yo yasubije itanga igitekerezo cyo guhagarika ibikorwa byayo mu gihe cy'imyaka 5, ariko Amerika yaracyanze nk'uko umuyobozi wa Amerika yabitangaje. Kuri ubu icyo cyuho kiracyariho. Ibi byerekana neza uburemere bw'ibibazo biri imbere mu mishyikirano. Perezida Donald Trump aracyafunguye ku gitekerezo cyo gusubukura ibiganiro imbonankubone vuba, mu gihe cyose yabona ko Iran yiteguye kwemera ibyo Amerika isaba, nk'uko abantu bazi neza iby'iki kibazo babivuze. Abayobozi ba Trump bari kuganira imbere mu biro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo habaho indi nama mbonankubone n'abayobozi ba Iran mbere y'uko gahenge k'intambara kagomba kurangira tariki 21 Mata, nubwo hataramenyekana niba izo nama koko zizabaho. Bari kureba amatariki y'ahantu hashoboka mu gihe ibiganiro bikomeje hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abahuza bo mu karere bigenda bitera imbere. Umwe mu bari mu biganiro yavuze ati, tugomba kuba twiteguye guhita dutegura inama niba ibintu bigiye muri uwo murongo. Ariko kubera ko Iran yagiye yanga byinshi mu byo Amerika isaba, ntibizwi neza niba Tehran izemera ibyo Trump asaba vuba, cyane cyane mu gihe Amerika yatangiye gufunga ibyambu bya Iran kuva kuwa mbere mu gitondo. Usibye kutumvikana ku gihe Iran igomba kumara idakungahaza uranium, hari impaka ku cyakorwa ku bubiko bwa uranium Iran ifite bwamaze kwegera urwego rwo gukora intwaro za kirimbuzi. Mu gihe inzira y'inyanja ya Hormuz igifunze mu buryo bugaragara, Iran yumva neza ko ifite imbaraga mu biganiro, kuko n'ibi bintu byagaragaye neza mu biganiro bya Islamabad muri Pakistan. Donald Trump na Vice Perezida JD Vance bo babibona ukundi. Bavuga ko Iran yamaze gucika intege kubera intambara imaze ibyumweru byinshi, bityo ikaba ikwiye kwemera ibyo Amerika isaba byose. Ku ruhande rwabo, igihano cyo gufunga ibyambu ni uburyo bwo kongera igitutu kugira ngo Iran igaruke mu biganiro ifite ubushake bwo kwemera byinshi. Donald Trump yavuze ko kuwa mbere Iran yahamagaye ubuyobozi bwe isaba kugirana ibiganiro n'amasezerano, nubwo atavuze uwahamagaye cyangwa wakira ibyo biganiro. Igihano cyo gufunga ibyambu cyo kiracyakomeje kandi kiracyateye urujijo. Gufunga ibyambu bya Iran byazanye urujijo rushya. Ntiharamenyekana ko Amerika yiteguye kugera kure mu bya gisirikari kugira ngo ishyire mu bikorwa icyo gihano, cyangwa uko Iran ishobora kubyitwaramo mu minsi iri imbere. Nubwo bimeze bityo, abayobozi ba Amerika baracyizera igisubizo cya diplomasi ko gishoboka. Bashobora no kongera igihe cy'agahenge k'intambara kugira ngo ibiganiro bihabwe umwanya munini. Umwe mu bayobozi ba Amerika yagize ati, haracyariho ibiganiro bikomeje hagati ya Amerika na Iran kandi intambwe iri guterwa igana ku masezerano meza. Amakuru aturuka mu karere avuga ko hashobora kubaho indi nama y'imishyikirano aho Turukiya iri kugerageza guhuza impande zombi. Ibiganiro by'amasaha 21 byabereye Islamabad byari umusaruro w'ibyumweru byinshi by'imishyikirano byitabiriwe n'abahuza barimo Pakistan, Turukiya, Misiri na Oman. Ahandi hashobora kubera ibiganiro ni i Geneve mu Busuwisi ndetse n'Islamabad muri Pakistan. Nubwo ibiganiro byamaze igihe kirekire, abayobozi ba Amerika bavuga ko byari bizwi ko inama imwe itahita izana amasezerano ya nyuma. Bari bateganyije ko hazabaho ibiganiro byinshi mu gihe cy'agahenge k'intambara k'ibyumweru 2. Trump n'abajyanama be benshi bifuza ko gahenge k'intambara kagumaho kandi hakaboneka igisubizo cya diplomasi, kuko abanyamerika benshi batangiye kurambirwa intambara. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance yavuze ko yashyize ku meza icyifuzo cya nyuma kandi cya nyuma cyayo, agaragaza ko Iran igifite amahirwe yo kwemera ibyo Amerika isaba. Yagize ati, begera aho twifuza kugera ariko ntibageze aho bihagije. Ariko imirongo ntarengwa Amerika yashyizeho niyo Iran yamaze kugaragaza ko itemera. Harimo ko Iran yahagarika burundu gukungahaza uranium, gusenya ibikorwa byayo bya nucleaire no gutanga ibiro 400 bya uranium bigeze hafi ku rwego rwo gukora ibisasu bya nucleaire.
aya makimbirane ku bya nucleaire asa naho atahindutse kuva mbere y'intambara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko ibiganiro byagenze neza kugera ku munota wa nyuma, ariko bigahagarara kubera icyo yise gukabya kwa Amerika no guhindura ibyo yasabaga ndetse no gufunga ibyambu. Igihano cya gisirikare cyo gufunga ibyambu kigamije cyane cyane gufungura inzira Hormuz, nyuma yo kubona ko Iran ishobora kwihanganira ibitero igihe kirekire igakomeza kugenzura uwo muyoboro w'ingenzi w'ubucuruzi bw'amavuta y'isi. Icyakora iki cyemezo gifite ibyago ku ngabo zirwanira mu mazi za Amerika, kubera ko Iran ishobora gukoresha ubwato bwihuta, drone n'amasasu mu mazi. Abasesenguzi b'ingufu bavuga ko gufunga ibyambu bishobora kuba ari bwo buryo Trump asigaranye bushoboka kurusha gutera Iran ku butaka cyangwa gukomeza ibitero byo mu kirere. Iran nayo ishobora kwihanganira igitutu cy'ubukungu nibura mu gihe cy'ibyumweru 3 cyangwa 4 mbere y'uko ingaruka zikomeye zitangira kumvikana. Ibi biterwa n'uko Amerika yari iherutse koroshya ibihano by'amavuta ya Iran, bigatuma Iran ibasha kohereza amavuta menshi ku isoko mpuzamahanga, bityo ikagira amafaranga yifashisha mu kwihanganira icyo gihano. Mu gihe ibyo byose bikomeje, Amerika nayo ishobora guhura n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro bya lisansi, kuko guhagarika amavuta ava muri Iran bishobora kurushaho kugabanya amavuta ku isoko mpuzamahanga. Mu by'ukuri ikibazo n'indi ugenzura uburasirazuba bwo hagati n'isoko ry'ingufu ku isi. Amerika ishaka ibintu 3 bikomeye. Iran idakomeza gahunda ya nucleaire ishobora kuyihesha igisasu cya nucleaire, gufungura inzira Hormuz kugira ngo ubucuruzi bw'isi busubire ku murongo, kugaragaza ko Amerika ikiri igihugu gifite ijambo rikomeye ku isi. Iran nayo ifite ibyo ishaka: kudatsindwa cyangwa gusuzugurwa imbere y'abaturage bayo, kugumana ubushobozi bwa nucleaire nk'ubwirinzi bw'umutekano, kugaragaza ko ishoboye guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bivuze ko nta ruhande rushaka gusa amasezerano, rushaka gutsinda buryo bw'imbaraga. Icyuho cy'imyaka 20 n'imyaka 5 si ikibazo cy'igihe. Amerika yasabye imyaka 20 Iran idakungahaza uranium, Iran yo itanga imyaka 5. Benshi batekereza ko ari itandukaniro rito, ariko sibyo. Imyaka 20 Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga, Iran ibitakaje ubushobozi bwa nucleaire ku gisekuru cyose cya politiki. Imyaka 5 Iran itanga, Iran itekereza ko cyaba ari igihe cyiza igasubukura. Kugira ngo byumve neza, Amerika ishaka guhagarika Iran igihe kirekire, Iran nayo ishaka gusa guhumeka igihe gito. Iyi niyo mpamvu igoye ituma ibiganiro bidatanga umusaruro. Iyo igihugu gikomeye gifunze ubucuruzi bw'ikindi, si amahoro gusa, ariko si intambara yuzuye. Iri hagati ya byombi. Blockade cyangwa se gufunga ibyambi kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ibivuga iti nimwemere ibyo dusaba, natwe tuzabuza amafaranga. Ariko ikibazo gikomeye kandi gisigaye ni iki: Iran ishobora kwihanganira igihe runaka? Amerika yose izemera kwihanganira guhura n'izamuka ry'ibiciro bya peteroli? Isi yose se yo izahura n'ihungabana ry'ubukungu? Ariko nanone ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose, nta wizeye undi. Amerika itinya ko Iran yakwemera ku mpapuro igakomeza gahunda yayo mu ibanga. Iran nayo itinya ko Amerika yahindura ibisabwa nyuma yo kwemera. Ibi bisobanuye ko kwizerana biri hasi ya zero, amasezerano yo akaba ari hafi kudashoboka. BBC ivuga ko ukuri gukomeye kandi abantu benshi batavuga. Ikibazo ntabwo ari deal gusa, ikibazo ni ukumenya niba isi iri kwinjira mu gihe aho ibihano n'igitutu bitagikora nk'uko byakoraga mbere. Iran iri kugaragaza neza ko igihugu gito gishobora kwihanganira igitutu cya superpower. Niba babibashije, bizahindura politiki mpuzamahanga yose. Nahansoreje icyegeranyo nari nabateguriye. Kanda subscribe ukomeze ukurikirana ibiganiro bitandukanye, ibyegeranyo bisesenguye neza. Naho jye nitwa Emmanuel. Iradukunda.